Nay manchani ayan tuy barukungku usaldaday tuy biyak naparswa ka unay anatokni nagkuro nakabindik abit bitwen ididamen kakangainawen musukin rikna kas mula ing baluden ubaldus akun nyalni ayah warwaren tuy naibalangan warwaren tuy kawarni ayat kapnon sumudi lumaspang ni ayat kasman lajak maikan nada magayat di tanay rampaya masak siap di langit kendaga jakto agayatin no dilaing siksikan